TV WestNehinda we barachiri nitwe mu program ya Sisiimuka tuchiri mu tugendo mu mission ko kutwa batwagambire ku Rugacankwe okusiyashaha ishatu zakasheshe mutwa batwagambire twantwenda kugamba ahanshunga ekwate nebirikuteganisa enshoma y'Abaana performance y'Abaana niche chiri mu kigiteganisa yarobo kuba ino mwana ari performinga je amara declininga ari umwana we performance yeture rimbi ntwenda tumanye nichi echiru kubateganisa omushomesa yabo kandi twatwagamye ngo mujeni witu kandi oguno Omushomesa amazero gwinji na interacting n'Abaana so nuwo muntu utakwasa kuyaho information ekire ekwatirana na Abaana na nemishomere yabo kandi oguno muchara Ashabahebwa Charity yachiro mu studio zitu kandi wari omushogu mwachire kandi ayeyanjure ecukiraho nyabona kwatira mu studio za TV West nakira bari mutebekanisa abaturikirize murire kurungi amazina baba bagambire nibanyita Ashabahebwa Charity kandi ndiyo Omushomesa omutendeke kandi omwegi ninkunde byo Obwegyese okwegyesa n'ikintu cy'amani niyo backbone almost yihanga kandi twine ntwenda support Abaana mbenda support kushomaje abazire nibenda support kuyamba Abaana babo mbenda kumanya practical technical message information iba kwasa koresa kuyamba Abaana babo koraje n'Abashomesa nabo nibenda support so nibyo tujja kurebaho ebikuteganisa Abaana omukushoma kwabo ninka bintu ki kandi tukakora ki kwera Abaana kukoraje no kwera kubahwera je bakabasa koraje ahabo kuba umwana kuzayishomero buri muzira kutwara umwana yishomero nabamutwire ngwakore ngena achize kiroto cye abo kuba hota yatinde kiroto takuzanka hishomero kiringo ko kwicero kaza kuhinga no bugire kuhinga ngo sharuri aza hagati yo kuhinga no kusharura nababe ibintu byinshi ubundi enyonyi zona so no kushoma n'ukuri hagati yo kutandika ishomero no kuheza nabaro challenges nyingi bese twenda turebeho kandi tukayambata umwana akabasa kuzogamu akahendera akikira hamheru ahaguri yabira asetinjira mu kutandika wabare munonga kwijaganiro nitwe ahanshunga ezi abo kuba umwenka bazire ntwata kumara kutangira tutekate ko mu Bashomesa nimwe babi obishomero ndiyo rubi tubabo kuhindura Abaana amashomero tumiho muryere tumutaho muninde kandi tureba hatabo difference yabo so yonko Omushomesa nebice birumune biteganisa performance y'Abaana wabare munongo mutebekanisa ati umuryeji topic yitu ninga shomura mwabwitu harimo ibintu nkabishatu inshonga nkabishatu impango harimo okuteganisibwa hazo kuteganisibwa ninka ebizibu umujunge bitakwita challenges ninga harakagamba ko junga kubo kwita hado wabano yiriko kabona ebiguzi ningo runko umupira ukayinkuri umuntu akutega so umwende bizibe byakubona umukushoma ekinda akanda akashonshore cyakarimo no kushoma okushoma ni mujungu tucheta process ikintu cyo kuza yo kagaruka umwazi ukajota naheza kandi nikiyambwa factors nyingi ninge nshonga nyingi okumukushoma so no process kurga happy one tamu one rwo kubanza kurwa katano beginning of term or revision so no process iyo umuntu akurabamo twakigambire ngo buri umuntu ari kuzayishomero nabagireyo kugira ngo hagire kiyayihamu njo bako batandise umunasare bako basetingisa twagoro bajyangora akora kiyo ko rumara kushoma atumwana kurana ati ndi aba doctor nubwo bamwe bakubye shongora batine guidance izo bananda kuba doctor nyencha kari yashora ari bo boda ndi yavuga boda akirebo wenyonya nyenda ko wendeje konka nabayine kitweta aspirations zizakwenda ku achievinga in future akona kantu ka kabiri twanza ku understanding image then akakashatu kandi akakusingayo kuba akomugasho n'omweji omweji ni wari kubarinka basic raw material ninga cyo kubasa kuyamba koreka okushoma nukugenda kuto hati mwe nukutwantureba ahamweji omweji no muntu ayija kuba trained aza ntwantu training omwe ebyo kutekateka ubundi nebyo kwata na nukureletinga nabandi kuturabe nitubereba kuyamba umwana kugira ngo ashome nitugwa gukora aha byo burungi bwe inge kitweta welfare aza welfare n'inshonga mpango nayo nko kuturagibone so nibwo parts 3 ninga chef kabishatu ebyo muramwa gwitu
okushoma ebizibu omwegi ebyo bishatu njya tutandikira ebizibu challenges nizihezo challenges ziriho haza ni nyingi kandi ezi challenges nizitana kurigirira ha mwegi none na mutahiwe so buri mwegi ayine challenges zitakushaniza mutahiwe ati umwana yaba nashoma hariho ibicweke bikuba nibishoma haza buri cweka nikibona challenges zitakushaniza kitahi cyacu so ibicweke bireka tubirebeho hariho icweka cy'ubwongo brain nazo mu kirasi kugira ngo bamugambire ahurire information ninga echo Omushomesa yamushomesa what is science. Science is the study of living things and non-living things. Then echo information y'Omushomesa yamha agikamura agitegereza ate echo nicyo cweka echo tweta echo bwongo echo kwetegereza mbwene echo cya kabiri necho feelings, emotional feelings umwana okwakurra state yembera y'umwana iyo feelings mbwene okwakufiringa yabyo mu kirasi katugire ngu wena nakunda Omushomesa okushoma kwe kwonka nakunda akwine attitude ki nayehurira omuka yasiga biterire so ayine kikum stressinga kugira ngo abana batahibe ne bamushekera ngo ayine ngeri no rutembekera inerindi atejo niyo emotional part of it mwene feelings nicyo abanyankore mbakira kolese kigambo ngo ayine feelings aza feelings ezi nizitana hariho feeling ey'obwoba hariho feeling ey'okukunda hariho feeling y'okurura confident umwana akakurura confident so ejo state y'omwana yako barimu ako kapati nako nikamuyamba kushoma yaba yino obwoba akatina Omushomesa akakashanga kibokozi pangire umushona y'ekibina nobwo kubuza amafi bakabatera munonga so ato mwana ushanga yatina na nikiwayija kumukishoborera ati yakikinga na correction ziwija kumuha abo kwa misho agatira nkahi agatira hankoni atejo niwe kufiringa obwoba hino bwo mwana kuba najya ati cyawanje nankunda ukashanga atacirota nanda ngo arige muti cyawa subject egi aze mwiyori aza kutukuza kureba tushanga ngo that emotional attachment nije yamba umwana ushanga nakunda ejo subject y'Omushomesa wakunda kandi ayijagika umwana ati kikabaho kushanga ngo nakunda Omushomesa ne feeling yo kuninga kunda batahibe then ushange yakora kubiti kugira ngo naje mu grade 1 ngani kimuyamba akoresa ubwongo bwe kwika yibo kwika atari kugira ngo kine cyabo teganisa ubundi kibuka kivinge kiri cyaci yakubere na achieving atejo ni emotional part engineer mu omuzimbwe niye kureta omuzimbwe umwana ukwa kufiringa nukumuha omuzimbwe gwo gukora namani kore wabohereza ngo baze kuhinga umwagurikari cyo shangumwa akana kamore nkakwate fukana karahukirwa ejuguno nimanyisa ngo ajye umuhimbo mbwe nari umuhimbo ukigero tereka tushome umwana ushanga akatabo katugenge kitabo kushomesa rujungu hato umwanya hahamara nimanyisa ngo umudu tagize emotionally is not tajiru mu ati nkiba kirya hamushomesa kureba ko aragira iki uko arayambe party nko kutwareba party ndije ya kashatu ni emitwarize y'umwana emitwarize y'umwana abana tubakushana hari abana abo kushanga ni mwene umbahangwa bwe ari active takwetaga kumusindika munonga nacyo cyo nkikuyamba ushanga gwa arikora kukibwa wakano byo tuno hari jaka tukoreje aka trying ikintu nkeki orekara kukibwa undijo mu buhangwa natwara ubwire kandi ikindi takura kukibwa mwene takunda kuzo mu bantu kweyoreka anso bundi najimanya kunko buhangwa gwe tubukumwikiriza ngo abe confident ajagira iki aji ate cyo neco buhangwa nikisha kiba related n'icyo twita social interaction umwana kwa kurelatinga na batahibe hariho social atmosphere eninga shembera nungi abimwetorire iyo kumuyamba katugire ngo umwana aryo mu kibina baterwe njura social atmosphere na relating ata ninga na ubuzarebwe n'abana batahibe burubuta nabatina wabwo kugira ngo takumanya rujungu nubarumanya katugire so na ushanga abandi bana bazana hatu wagenda yishirika manyana no kuzana nakwe nubiha mu kushoma ba ushanga ine skills zako yo mu interacting n'abanywani wabahereza nko muri mo gukora mu kibina hamwe atoshanga babuza ngo ha aratuberekeye amani ushanga ninga katwebembera ushanga atakora kukibwa so za group waka ushanga rakakora pia work n'abatahibe mbwene ushanga aye so sweet then ikintu twakigambire bone bakita umujungu motivation
ninga ekiri kumuhiga umuhimbo ikikumuha umuhimbo kikamwenkarejinga motivational part hata umuhimbo ubwo muhimbo nubwo gusinga yuko bagwamana niwe nubwo kwanoza kuhinga nononda obe motivated uri mood erizo yes zo mood obe encouraged azo motivation age zinewe kabibiri ari motivation ikurugumunda igitweta intrinsic motivation then aruna motivation ikurga heru iba kweta extrinsic motivation ezinzibanzirigirira ahanecha yo mwana ko twakigambire ari abana bo kwe motivatinga juba ushanga nkajya katinywe especially ubwana bwo gojo atinyo kinikikirija ya ina na myaka ebiri kari motivated kukiriza nkatuma minyoni namani ataza nyoma minyoni yo mukija ushanga nkajya katinyoma minyoni namani katiniza kuyayigame ateje yargumunda undijo nabatakweka kasa ninga shobunda ine challenges akwenda Omushomesa mcyatimanya atuyuka timubasa kuchikora garuka mugundo murundi uwe bari mnonga yeza kora karungi ataba motivated umuburabo umwana ahurana ayagira umuhimbo ngwenu gwaba gutarmu konko gumusigamu ahaguko kumutwariza nebigambo bwa mukorera bwa mugambira no kuwa mugarra mamani ejo niyo motivation then ngwena akakashatuni akakamuheru arakutweta sociological physiological features icya social twatwakirize mwino umubiri gw'umwana nguru mumbera ki no murwire umwana wo murwire takucira kushomaji kinda habona barho abana bine mitano bino kushanga takweza ines are short sighted ngenu hato shangati yari bajara baho umwago kureba nka anka aha bundagire banka pa hato shanga challenging so Omushomesa kwa kuchumanya amanya ukwara nacho nchi affecting okushoma kwe negatively or positively yaba ari physically okay na shomaji yaba ine challenges ezinko zo kurira bagira what is this akahurira ngo wagama nk'ikindi kintu nacho shanga chamhindaringa then chamhero nekikweta ibyo hangwa ninga culture nomuzi uruhangwa ibyo hangwa buri amashomero gine traditions na namakagine traditions zabo ushanga Omushomesa umuzire katugire najati nyo mwana wanje taku abishiki numuzako babashomesa basini yito ba primary yitwe chikachitu niko chikora kyo so ato mwana manyangu tarwabwe nje nashime kona struggling nga subject AB aho kugira ngo background ye no emphasizing echi ningo shanga background ejengwa bishiki omukitaka shoma rwa mukaga ahubwo no boyine kuza kogeza abatayi bawe aticho nacho yabiri no muyomuka ushanga cyacarenginga abana bamisinga out ushanga tashoma mnungu kuyakube nagira ki nashoma tena amashomero nago gine challenge nayo kandi twatere a tradition ushanga ngwishomero kananga ryo rikisa science ushanga especially kuchikacha senior ngo mwana wa ikire biology ngogo mtware ka Omushomero ria aza mkora mtware angwa hapana nga history tubagira ki tubagika ushanga cyaba tradition hati chafectinga no mwana zayo nawe adenation wara atoshanga ngo performance y'iryo subject iba ine bias yagumane nitubergaho n'urumuste kwa gushanga na subject baji scrapping of the syllabus abo kugira ngo abana bine tradition ejo mu ishomero so tradition zo maka na no mu ishomero nazo ni za affectinga. Alright, tushirimo tujenda mission program ya Sisiimuka kandi nsimiwe achinini itoye ha program eji twatayisa Omushomesa kazi charity Ashabahebwa kandi turimo tugamba ahashunga izkwatine na performance y'abana omashomero nebice birimo biteganisa abana bituwe barimo bazibera ku performing aje yaba yatugambira bice bito turimo tugamba ha challenges nebizubuciye by'abana bitwe bakora bamu kandi ninjira wabirebe yakwereza yagamba surround umwana ukabwe natekateka ciyo ubwongo bwe mentality yeri nkayin nana factors ezimwetorire environment yarimo abana batahibeye ebintu nkebi nibyo biturimo tucigamba uko akubona umwana uri muno yobuza nebice birimo bimuteganisa yera hina TV yawe kugira tugumize mu Nituganiira eci tuchirimo tugenda misho ekinde kikuteganisa abana nichi pate ya kabiro bahati we bare mnongo mutebekanisa atabeji bitu aba atwayise kugira ngo no raw materials wabo ine bitoki bitahire to kubya mushandi ati no bariki bine bikabibiri ibingo ndamyenda mbatondeka bibiri twine bitkweta quick learners
akana wakagambira utegene nikakankagikwata ubuhangwa bwe nikarakakwata then hariho ekike cya kabiri nibabeta time takers kugira ngo twine abadoma tari umwana w'umudoma kandi akigambira aha no kugira ngo tubatako bacenga abo kuba nko cyo buhangwa kiri twenda tukaba barungi aha kintu nicyo cyuma nabasa kushanga umwana we hariho utwaye ntushoma ushanga umwana umwita revising kungana wo kubasinga aturoko imipira ngayiyije bamuhereza paper ikanabasinga undi cyo aturo mu kitabo kunkoreba nibimuteganisa so agore nari kwiklana na shuma juba then uri ya time taker twamanye jo mitani sebiri ukamanya umwana wa mu time taker bakimuhereza exercise ukiriyo mu kitabe bakoti bo wakayo wajigwa timu muntu kwikana shuma na kwatra na ndobwire ngo agaruka akigarukemu no gundi then abone kugira ki abone kucenga kunko kuciro bwingi no shanga nkaba mwabashomesa batachimanya ningashi abaziri nico kurebera mu mashomero gamwe abana mbabata umuti tweta babate komiza group structure za stream A B C D so umwe hino bakukigendera bakajango aba bakutwara ubwire kora beno shomesa concept ubahereze attention uyibegetware ukatagataguri konka ko kuba bajangize na naba bakwikiranazi hato rino shobore ro gusayansi ngo bacandika batari yakeza kare ari nanda kwereza na n'ibindi bizambe kucinga ati oshanguriya wa musisiro bwire kandi ogu nakwitaga hato mushomesa zagatataguka hato kwenda kujango harmonizing aba batakatigura kabo ubundi naha batakabo then aguma nabajoyininga hino bakwambenda kandi kukurana atacheza kubayigesa hata batamu kujango nobundi bayambane mwene ibintu bimwabizo by'abana bakubona ibiko bazibira kandi n'umutebekanisa nyenda ko emphasizing kugira ngo ebizibebi challenges ni nyingi kandi nzireto factors nyingi kandi ubuzi kureto ibintu byingi bikurwa umuka ahishomero na outside ishomero abakuza kubituyamba kubyihaho nababo bantu ibyo muka abazire twatanise iri ishomero abashomeso na government ahabya hengo kuturarebe challenge eyinkwenda kutandikana nayo ni challenge ya relationships okumwana akurelatinga nabatahibe at relationship arimu obuzare bw'umwana yine nawe aba umwana we ayine buzare kinawe ubuzare bwako yine nawe wenyine umuntu hamanyisa ki self esteem we naye chengata nayikunda takweka kasa nayemanya amanyara abana batakwemanya namanyizi naryo ngo bamweta nkakatotomu konkata kwemanye cyari kandi natakweka kasango nangwa naza no mucishayi nayoka taine esteem so oshanga umwana naye yanga ejo no buzare bubi ati ukora botaye kunda noja kugira goals wa settinga aha kwekunda no kushanga umwana yino buzare burungi nawe ayine mindset yo kwenda kugira ngo akore ibindi a discovering hatu wamhereza science ushanga nanda na math nanda manye mwena na solving ekizo abo kugira ngo nayekunda ayiyine mwene nayegarira mwamani kandi aye challenging akora ebindi hatu ubwo no buzari bw'umwana nawe wenyine kandi self estimate yitu agamba n'ikintu cyahango munonga no mbantu bakuru nkitwe self esteem neyombekwa twakire ngo harimo yo buzarwa harakanto kana kuzarwa kini ukuraka konka wenda ejo self esteem umuzire najita ningo umwana mutahiwe ningo mushomesa hato bwana kuko bana buzikatugere kandi ecyo kureberaho akana kakukame amina myaka mukaga kacheka tutanga keta ngo mapengo ngo ryasha ngo amaduka ubundo jangu nakantu kachi hato kiza kushekore yatanga kusheke mu majumvire kacheka je ngo kwa bidari ahabwenje uko bamureka mu niki ngo ni mapengo self esteem wajita hato bundi na yakurushanga no kushika uko gakira kuka myaka iba ariyo mbega kwecenga ati nico kimwe na confidence umwana noje mwihamo bidiyo kaguragaro kabota ubwo tamanya kushoma kwa bati nyimazi to gwirege namba ushanga umushomesa yamureka ngwe na trying ibinde mirundi mingi bimurema mwene ushanga yamanya nyubiri tinku basa ningo atwaja ngo netandikira umuka umuziro uko kwimusi akana kawe abazire mwege kutamwana turiyo ntuzo munsi so competitive kugira ngo umwana arine arikweka kasa no kujya kubona opportunities noza kushanga bari mu interviews uriya namanya byingi
kunga atakumanya ko arabi expressing kandi nikamanya biki kunga kazoka convincing abantu abwa esteem yako especially ko kuza nko mu mashomero shanga ubwana kugambura ijumba nubwo kuzo mu debate niba kureta za TV ojangu hariho umwana aine a lot aha mutogwe kunga ari kuri yacingira kugira ngo esteem yetegeze iki na opportunities murabaho ushanga realizing goals abo kugira ngo aine low self esteem najya mu netandikiro muka abazire nyenda ngo tuyamba abana bitu tuba building mu self esteem ejo nchitureta ahabuzare bwa kabiri obuza twarga ahabuzare bw'umwana nawe kandi twarangwa ine kwekunda tuza ahabuzare bw'umwana na family yakurugamo umwana nishe niba relating abata badade birebi nibashashura fizi abantu badade barungine n'abatakugira arabatakugereza we biri yaheza najya ati nyona shashura fizi ibindi nebyoha tahine chakwa kwenda kumanya n'umwana atakumumanya abazire babashija amustinda mutakajya mu nabagenda insensitive konka bacyarana bakira kugeza konka oshanga umuzire ayino mwana birthday niza kuba namutahaye kumanya ngo akazabigera n'amazina atakugamanya nakwata yes ine tukabona hinshonga in some school experience yija kushashura fizi bamujyango uja kushashura hatatu usakenze ni chebi ninga ni chatu tukatine na chebi yego kashomero kunabire ninyegesamo tukatine muna chatu bikabigiye takumanya izina ryo mwana ryenyine so yapfa kweta mukuru we ngo aje mugambira izina hati umwana wo tamanya izina no ije kumanya ngo ayine biroto ki abazire nimushitamisa abana banyu muganira ninga ko kureterwaho birukanga kutebekanisa sitting room ushanga bona barya attention na nyinabo mbaba takushaba batakwendo yije bakwendo bokiriyo oboriyo no wayendo rareyo nango haro nabana bo kujangwa ahubwe no mangu nikizahare bacho no counseling umwana ajya tinywa ahubwe atishana dadi tuwe yanziri ninga mami ati nahubwe mbwe ni mami kwa batari mukati batushemerira aza hatejo atobwo buzare yokora abo utayigira building a relationship nawe noija kumuyambota umukushoma emotionally noija kumuyamba kumwerota abana abani benda kukundwa abacyara nito tukira kunda ngo batukunde aza twenda ngo babyore mbatoreke ushanga umucyara nanda ngwishiba muhereze time konga kana kawe kanasare kakwanka ku mami areka kuteganisa aza no hirirwe ariho ari nanda kusyo bwirogo mwana akaba detached yaheza gukura akamanya ngo yuto mwinire time ushanga nagomba kumumbishenge byaba ko atari relationship y'umwana naci no muzire akana kareka kakuteganise kakubuze kagarike mu ube patient habo kuba ayinenye nomwe ayinene shoha umwe so reka tumanya abana bitu tumanye umwana wanje kananka we nakorata bishi ubwo waza kutandika senior wanu nayenda kuba ki mu icero mukasheshe mbuze bishi no cyenda kuba engineer dad ngakonkanyo engineer nyo akwegambere challenges ubone kumanya uko ragire ki ukora mwe utabirekera bashomesa bonka kujya mu mushomesa amanya umwana wawe kusinga uko kumanya ni uko aragira ko yamuguiding ayishomero yakomka niwe umanyeje supporting emotionally then ariho buzarebwa abana n'abana bakuzarwa nabo nabwo nikirigirira especially family zezo kushanga zinemu step sisters step parents atezo shanga umwana yagira challenge aba isolated ngwe no shanga atakundwa abazire nibo counselors bo kubanza counseling umwana okuchiro bwingi tukira ku umwana bakweta ngo yashobye abantu ndangukaho umwiti ato kine mwana bambya ngo bakweje barha ngo gendore to muzire ngo bakwata n'utoroka kashika wahirwe kabamukwata tinkugira ngo mujyo tuwe baramuterera munga ngo chance ati umugo ngo muzire noguri yo ngurebekera umutuku mwita kitamiso mwana umukansoringe umugambire abana mbakunda kwatoho bishomanya bwenshi ko kwate kibebe kito cyemyezi ahita amacisheka touches umwana mukwato especially abana babishiki nebihangwa byo bya feelings bari emotional kandi abojo nebihangwa bya agabana marya marungi bageta ego yikaburira ko nikekakasa nikenda proving ngo nakashija then abishiki ecyo wa mugambire ryo muzire aha kutandika ukamujyo tiyo nebigere nezimbarga na kitekinga so personal kora mukunde yaba natambura inugo kubwana kana kaza kushomoka rota ko mukabasiga bakakunda kabakunda kaku abana they are not supposed to tubashemye ku bana batambura beremeriri
ukari umwana we narakoreba hansi abana umurujungu baceta they skipping and bagenda bakuye kuna nkoko kumanya ubwana so washanga kana nakatambira nk'umuntu mukuru umanye ngo ine bade nimurya hamutwe emotional ayine byakuteka either basiga bamutera n'ingaro ware dayishomiro aharukuza so enshonge inde inanyenda kuhabara abaziri nanyenda kugira ngo umwana ko aragira kandi kiyakora celebrating kwenda ngo supporting emotionally umwana wa msigo mukapurugano rwashesha yayozie bukopo yayiyerra yasimurenju kunkansi y'umutiti yahatorotora hatu wareterwa hasera hari yuware papa byumu dokuza kureba ikindi cyakorwa nje azabana batabasuna mana yibuze bona mami akugira ngo wamshanga ubundi yaza nko mu kitanda wamangudo yabasi bidi yo munafuwe tobanka bikibohana nko kuduboto kubareba then tutandika kuba compare watandika compare ngabana n'abakuri yiwo kazara bari yashi bika compare ngabana bawe ubakundi nko kubari ukubakorana kwa ureke kureba wakora kuriya atokishoka mwitso umwana amanyangu we are worthless tayimuna kantu we ashimye kubona nabankuri yambweno oyewa kumanyangu burumwa nangwa no ko bazire bona tubakashana ariho murungi nabyama kunga mu class na sparking ondije no kwata ku sparking mu class umukana yiyerra n'umuyonjo so oreba hari ubuntu buri positive ningo burungi umwana celebrating kwaraje ki yachivinga yatamanya atampasa buna go kuba smart niwe ebihimba watkore watekereje himba mutere mukadodo ningo mungere pise nije nyama uje tuwe bari mushiki wanje niwe bari umujo wanje I'm proud of you na wamanyengu araba na ine cyakumanyisa aha family na ahari batahibe then umwencouraging ikindi kingwenda kugambaho ni comfort aba bana nabo nibenda counseling comforting umwana kwari yabone kizibu umuhanda kwari yabona ki otija kubona umuntu utamunagijura mu comforting bitu nichikuye abajungu bono orana bakoresa zahaga nichikuisa ki wabo ryo umwana yarga yishomero ukamwenkareginga kuguma kumbumbatara arabana bataka haga bazire babo zahaga bana tunazahaga tuba actually mu makagamwe haga ninkekijumu ninkekijumu umwana na yaba na ijanga na ijari yarateka amaju okuteka amaju n'ikintu cyurungi abukan chistiringa emicwe konka amaju agatekire ahabwo kutina ninga butamwe kitinza ibintu bibiri ayijana tetema kachayesheshere arikuza kora musiya dadi akandoreba kija kamureterwe nyuma pika mugumara kayakachiriza yake toroza aba bana babiri tubakashana nuko kuri Omushomesa nushanga batakushana so tukamfatinga abana bitu tubahumurize ahibata mwene tubasupporting ngombizo babona encouraging ukoreka ngo ibintu tukwati ryo mucishayi bakwiruka na nashembere no shanga bamwiruka ngumiza Mungu amani nata kumanya ngo namba ya muheru kuko ndyo mucishayi no shano takumanya so muheru bakimugarira mama na hikamuheru uba takuciyaringa ureba yarga mucishayi yatoronka yawa man icyo nico tukwete encouragement no mukushoma namwe nicitagwa munonga alright so bari munonga Omushomesa Ashabahebwa Charity tuchiri mu tugamba habintu biri biteganisa performance y'abana ntubasa ebintu bimanya nibiha ntubasa kubayamba bata kugira ngo ba performing aje kandi twaje no mutindo gwa higurumbe kwatinenana ebyo Obwegyese program mechiri Sisiimuka katuzo mukahumuro kace ntuza kwanzugarukana na umujenyi witu kandi tukumarira enshongeji otakarga Program mechiri ya Sisiimuka we bari munonga achiri nitwe kandi tuchine Omushomesa Charity Ashabahebwa ntureba habintu biri muno biteganisa emishomo y'abana n'ingashi performance y'abana umashomero no kutwakubasa kubayamba kugira ngo aba bana bashomeje bagire kibayegasira ombwire bo misho nice kindi kiri mu kiteganisa abana bitumbi kwatinena na emishomo we bari mutebekanisa we bari munonga ate zin factors harimo nk'emico y'umwana imico mirungi bagira ngo okushomana n'emico toko bitanisa n'ibizarwa hamwe discipline na academic civil sisters umwana wo mico mirungi
na yankirwa kushomaje na relationships ze n'abana n'abashomesa ushanga zaba nyungi wowe mico mibi no guhagurwa ari umushomesa ushanga umushomesa wa math namuriraho mu waka wa house namurunda nguti yayera ngo nyumwa abaziyashuniro mutahiwe so ushanga atashomaje abandi behendera baba experience barwo mu mashomero cya fictinga ukushoma kwawe then ndije shonga abana mbatina ukugwa failure nana atina kutrainga kintu kisya ngo kitamurima Oche waba hanka computer ushango umwana atinde kwata abako naza kubikwata hagishishi kubiya kufasha sa umwana ushanga inefia yo anatina kugwa so kimuretera ta facing challenges insya aguma standard bintu byo kushoma so ushanga ta taking risks atinire mbwene endijo nshonga ari kuretera abana batashomaje ni cognitive overload kushanga umwana nuko kushanga kakana kanasari kineza homework kine holiday package nibamushomesa kuri ebimurengere ushanga umwana tiyabasa ku passivinga habwo umutugwe egiye tiyamwikiriza kushoma eba kumha ningo mundi za karicura mwezimwe nco kurabembe yo karicura mwemwe mbatayendijo ushanga zaba irrelevant zitakuyamba mwana kushoma umushomesa za hashobora umwana tayine cyakwata kandi ukimutana batahibe ureba bashomesana ariona nensho mambi shanga umwana nakuraminga turu mu kitabo ninga ya na revising akatugira bazire muyamba abana nashaka kushoma bible ninga story naba bible hati twandika notes ndijo shanga inakanyirizi uwakanyirizi naba summarizingire ushanga yakora yaraka kushoma yashoma je ari ikindi nibageta resistance ukwanga impinda hinduka hati cikize nakaricura mwensya ushanga umwana nayanga impinduka kurga umukomsabdi ninga bahindura ngo mushomesa hati birubwe zajuka hati nyo batwara ticharita wanje batwara ticharita tingaruka nkayishomero atoshanga umwana atakura kaku adoptinga to change ninga ku haza ho impinda hinduka atakubasa kuraka kuza ku blendinga in endije nshonga nyenda zarabe muri shubabwe nshonga yobwire ariho ukosha abana mboshe kwinshonga nyingi yabanza ya decentism afirwa reso nemwe undisho tiyaza yat oru abo kujya ngo nyine nkura rwire nuwa kumurwaza bambinjire fizi enshonga nkezo nezinde ninga tayine chikuratara we kapija ko mukibira ashitama umwana ari kubana yosha munonga chances zo performing agents bazira hanze abo kuba okushoma ninko kuombeka itafara arindi tafara arindi ataga matafara do barata umushomesa yija kutaho itafara mutugwabusha we nabanaza kutandikira shanga bamusigire atushanga we yaba yakona abo kosha ndijo nshonga abana abingi tubakucira kuronda buyambi umbashomesa ninga consultation oshanga umwana ati yarondo buyambi ayi nekizo bucyayine we matheka muri mambwe nu katugire ngo nkasadi zo mathi takuzumanya kunga taka ya approaching nkamwana mutayungu amyambe ushanga najya ati nyeriye kandema so ya nabikure kitawo ya kari yeje topic agumizamu umwanya gwo kujya ati bishimba atereka ngezo so ushanga umwana ta consultinga takuronda buyambi twagambira cyo kurwara abana umwana kwa kuba narwara ina bushanga ine nkendwara zanga asthma ushanga umwana ine nkendwara nka alsazi aryo mu glasses mutera hansi zikizirinka acuti ushanga kushoma kwe kutabonera then ekindi kikuba abana bingi tibasetingire goals tabakumanya bwengi bari mu ishomero tugenda tushashura fizi umwana we no kucera akagenda mwena jemanya nkarutini abana mama mi yakatwara ishomo twine kuzayo kushoma ngono shangu nashomera nyina routine ngo gukora yimuka naza yishomero wambuzo utabwe nkino zanka yishomero ati mama tiyagira ngunzeyo wowe nyine tayina habwe nkino naza kushoma haza wotine cyo yerekerire tuka cheatinga Majangu wayi mkota kumanya huko no hendero libundo rya huota kuzirichi huota kuzawo then career guidance abana tuba guided kumanya shumeki yaba nanda kuba engineer no shanga umwana nanda kuba engineer we akwise na shoma history na CRE kandi wakujya nanda kuba civil engineer so tubine career guidance aho ninyeta mu amashomero gayamba abana bayambe from the start umwana mu guiding nguwaza kuba doctor no shomeki na no bazire ni mwembiye jumbire mu manyo mwana wa kare uko nubwo utajo tinshomere no consultinga umushomesa reba hakije mu kutuza go searchinga mu manya mwana wawe nashoma umwago kushomeye korese simukora TikTok eka tuyambe nabana babo bitukuzikoresa umukushoma kwabo
obworo n'ekindi kintu kyango ekikuletera abana bashoma kubi ahabwo kubona aza kushoma math tayine seti bamugira gukora ango ya 90 no yakubona abaza kujukora ariko yakubona tayine kwato byokoze exactly ahabwo bworo uniform we yeye niye takugira hakibunu so kuba kugira ngo ijo handika rubaho amanyangwara yimuka abana mbaza kurebe biraka so aguma shitami actually no mu new vision yeri zo bagamba kintu cha school uniforms baja mu ncucuru mu cutuma abana binje barugo mu ishomero no kuja ishomero to ine uniform bakubinga nyenca kare bakubinga umwana yetamati bitera ishomero ahendera rujero mu ishomero exactly kandi hati uniform kugireta neija kugira ngo abana bona bashane actually amashomero agamwe especially agabishyiga genzere mayire ndijo bwajya ngo nabana bajwari kajo irikushana taro kwijana n'ikitete cyawe cya miliyoni 2 n'ingide yawe ya no ya katina kuzo mu dining habo kugira ngo cyo kurambarya nebyo kurya bimwe kugira ngo ubona bingane uri atazaza nudoze n'inyunka zabunga kurga January hatoshanga nati no mu dining ngo batajya kwa kuriso ubworo ni factor mpango mununga abazire mwabana mbasa mwe no botine bingi mukore namane mu rwomboro konka kora bo ina kasenti na nendebeka y'umwana welfare y'umwana ugiteho attention ino bwo kureba umushija ukireba umwana wahishomero ningo mukazi wamana we nisho cyo ndyakayaka wenda rya twareba umwana ingito ya juration muninga fish so nabo tubahe priority ubeno manyangu niyo ko kwendo rebeke jombandi nawe nainda yerebeke jombandi cyumuyambe abase kushomaji then arechi bakweta arumuharo no burema bwo kushoma disabilities learning disabilities ukashanga umwana aine concept zata kucenga ahabwembera ye yobwongo bwe nako kubare ubundi bano bamanya ninga bashomesa abona bamanya ko badisaninga so wareba umwana wotamucenga ukubwongo bwe gukora mutwari karo mu irwaro ningo gambira umushomesa cyo to mwana wanje obo ine kizibeki amanya ko ari amahandoringa uko umwo burema umwana nabasa kushireka n'umushomesa atabuzorje kuko muzire ko kwijaka wagambira umushomesa hato mwana ama attention yako basa kibasa kumiyamba okushoma right nende bo wira witura umuntu buwayo meno mukendera kwawe ko mushomesa tukorechi ngabazire nkabana kamashomero ba different stakeholders binire kigambo ekigombe cy'inkohereza stakeholders areka buryo mwe azana umwuga gwe kandi tumanye ngo umwana nawe n'umwana n'umuntu nagira stress nanda kukundwa nanda kwa supported kandi ibyo bikiryaho nayenda kushobya abo kuba n'umwana yo nakora so tumusupporting abazire musupporting abana bitu communicating no mwana umushitamise umuganire abe umureka be free niwe ureke kube cyuncuncu kandi umuyambo mukunde so that ahore secure emotionally then abashomesa batari motivated na ine nshonga tunajigambaho kunga abashomesa bakiji bagira nko kwako batine mwete ushanga ryo mu kirasa rya TikTok atkastanyo bagagwa na bashashire sentence tana muninga mbese chaka sente kukabire kace mwenu ushanga umuganda amashomero abana babantu bo ba facinga ebizu nangwa n'abanyangore mbajyangwe n'imibiri kwirwana ubunyansi ngo buzambara abashomesa natwareba sentence tukubona kunganye ndambagambire ngo ubushomesa ni calling yiguru uruhangana ndakwija kukubuza umwana kananka uwa yangire kukuraterera akaba umushuma akito umuntu niyo kuba wamwita abo kuba umbwire bwo kumwiyokaza kuza kugira kureba sente tukastanyo tuba kanshashire wari ko mwana yakora mu mikono so abashomisa tumanye ngo bako bwana bakwereza ubuhereza uwanoherezo manyengo nohereza iguru kandi ureke kuza kureba achoti nene cyo tagira then to protecting abana abatutaka overloadinga kugambira abantu to ukashanga umwana nwaye kuri ebizu bya fizi nwaye kuri ebizu byembu zayona abana tuba relievingeho tubareke ku overloadinga emotionally abashomesa na nabeji government turigire tuyambe kuko betuyene tuyamba it supporting batwereze materials basensitizing abazire uko mbyaro general meetings kukaba kuryo kukunda kwanje hakuzaho program kugira ngo buri general meeting ahe kuza district be involved ushangano batuma yo muntu kugenda kugira byayegesa abazire babitagatagura umugwire bw'imyaka 5 abazire mbamba amanyacyango kandi na programs nkezi nazo nizibani ziyamba then abana babamba kunabisa abana bakuru twine bikaba nasara abo numanya no bashanga kuriya aba secondary na natashare umuntu no bamusigara ko hamisiriza age in future yawe future yo muziri so irrespective of weaknesses z'abana n'abazire n'abashomesa na niwo mwana yefeho teacher kwara yakushobora utacenga wahikomuka yihereze time wanote kwa polisa genda n'ekitabo
tureke kuzakorera ningira kukunda kusolvinga ebizibu nko kubyija. Then spiritual leaders tushabira abana bitu, spiritual support na very key. Nicho kushangira umwana nagenda inaka inaha abatakumanya Yesu akana mangu nko karamukumi. So abazire mushabira abana banyu mboreke ngo mukamari in control, abana barimba korera igezo becakana muba relieving ahamirimo kwarabe nakera kasibike mbuzi abazire nishabangu ebyo mbibiheho woyine mwe cyari kumicumuho jo tatorye break utagira injara mba supporting uko season yabo yo kusharura nabe yamkaga bayembaza akubuzwa nabo tuba supporting abana batahi babo mbahereze atmosphere nunji mutaka bayereza ko reno basato beyere umweyerere mutahiba bamuciriza ka bucket kamizi then tuba supporting ba realizing goals zabo abo kubihanga ndutwetaga twine. Alright, twabare mnonga Charity Ashabahebwa kwija kandi tukaganira hacinte twatine na performance y'abana mu mashomero gitu kampani y'Otiro TV West wamanya habwenshi umwabana no performinga kubikano twakubasa kora twante nabana performinga aje abazire Abashomesa abana government twine kukwatanisa kureba mbu twatungura Obwegyese bw'abana bitu. Program ya Sisiimuka ekiri munegendo misho kandi twenda kusima ba day to day supermarkets aiwa kwasa kuzayo okatunga byone byo kwetengo mu makagawe bane bukopo bane furniture bane byo kuriya byona babine kandi obakwana bateka msente bakutereza kachayo program ya Sisiimuka then naba budget boutique no inda kujwara jo kabonera uri umucara budget boutique na wasakwashanga mu kizimbe cha GBK opposite na Central Market zaho wabuza n'ekipande kibakiriya budget boutique ino enda kuba corporate okajwara office wear abajine casual wear nayo bajine bags nunjizo murembe otakafera kuzayo kajwara nabo karebe kaje ahakasente karinganire. Omuhereza wawe yabari Jemimah Ayebare kana Sister Charity katuzomuka mu muruka cye turi muntu gakana muze ibisisi no abashemeze obwo tukwendera program ahashaha ishatu zenyine otakarigati West.